وری بیرک کا جوڑتا مرد نامہ ہو دانا بلچین مبوکشانے یک ریفرنس سے بھی دیا ایک گیشتر کمپلیکیٹڈ بیتے کل شتر بہتر ہمشی شاید شوہاز مکنے وہ بیل لیتے من کل ہمیں وڑائیں. جی ولید جان. غلام جان چال تو جو بڑے ڈڈے یار منا گپ نہیں استمان چو بسنچو ناکو من انوائٹ کو تگا من بس برزات کونچو بلی ماں آئی جی چی گپی سمجھے کہ لوٹ گاؤں واجہ سمی جانا چاہنا ای چاکر بلوچا ہوتی نام شیطان کو تا پتہ ای جو سنتے وڑا کنگا انتی یہ مسئلہ چیئے مطلب اسی کہ زیکی پیرگیں جو اسن گپان دگے گو اس پیسن تو کا ٹرولنگ ٹانگ ٹینگ جو اسن موکری مردوانی یہ مردکی ورچی کنگا ہیں وڑا مطلب اسی منی سمجھا نہیں آئے گا یار یہ جو مذاق کنگا ہیں یا کہ سیریس ہیں یا کہ یہ ایک ایجنڈا اس ہیں تو مارا تو کمو جو فیل ہوگا ان دیار چاکر پر چاہی وڑا کنگا ہیں بس ماں ہمیں چیزیں کمو سمجھا کہ لوٹا گاتا ہوں کسی سرپدی مندار کو تھوت کا اسی اما سرپدن جی یعنی جی ولید جان یک کسان گپ کنا نکو جان ولید جان گوشا کے گیش شکر ہم اسے تاوانے نا بعض قسم مخلوق کرا گیش علم کہتے کو ابھی منا لگی کہ دنیا آ سوچ کا کہ مروچی یہ دور ہے آئنسٹائن منا ہمیں سرپد بے گئے ادا براتا یہ گپے کو سمین آتا کہ ماں اب سروک ایک جا نیا یہ گپ صحیح ہے راستے سروک ایک جا نیا تی اشتراکی حوالے سر گوشگوں یا ماں زارشانی گوشگوں درو باس کی ایک جا نا یہ بھی راستے گپے بلے معاملات تہا ماں بادے بگیشی نے اور آپ فرقہ بزانے گے کہ آ راشون ایک جہاں نبا آئیتا بیرک نبنی نا بیرکاتی یہ کار کتا کہ مرچی مغربی مطلب تی ایرانی مقبوضہ بلوچستان تہا آؤدا بھی میں نے ماتی گوارے سے میں بیرکا جس کا ہمیں بیرکاتی اسے بازے اندو دمگا دنیا بازے کنڈا ہمیں بیرکا چسپی کو اب بلوچ وطی شر اون کن گیا اچھی ذرا غلام جان فرق چی کا بیر کے چس کنگا فرق چی کا تمنا فرق کا بو منا فرق کا بو سمجھا ماتی گپے سرا ای بلا گپ جاتا گا میں زانی من صرف یہ بگوش کہ شانی بیر کا ہر جگہ دنیا تو نا زانی نا بچہ برداشت نبی نا وہ توت گوشے برداشت بیگ لوٹی ہوں ڈیبیٹ بیگ لوٹی ہوں پتہ تو وط دورے کن گئے وہ جب بولا میں زانا ہی گپاں کہ تو جانا گائش بلے تو من صرف کنکلوژن ابھی ابو گوش کہ ٹھیک ہیں بیرکا مغربی اچھس کنا شمالی اچھس کنا جنوبی اچھس کنا فرق چھے کبھی تھائی اتحاد بوگا درست ڈی پی فرم بیرکا ایربے کنا فرق چھے کبھی وعدے کے تئی فرق یہ کپی جی ہو فرق یہ کپی گوں کہ تئی راج قوم وطر ناسے وطی شناختہ وطر بلوچ گشگا آپ فخرے کا بلکہ وطر وطی سرزمین گنا بندوق کا آپ بلوچ ماں کے سنگل سوچے غلام بلوچ کو میں 20 سال نبی نا 20 سال چ گیچے غلط نا تو غلط منی غلط کنا گئے برات بلوچ کو میں تاریخ تو بشا غلطی گپا بلوچ کو میں تاریخ تو بیرک ماں کجی غلطی گپ کیا تب پیچھے ماں دار نا غلطی گپ بلوچ کو کیا میں راستے تاریخ گپے تو کا بیرک کجی سمی تو بھی چاکر وڑا نہیں کریں گے یہ ذرا نگن گے تو گپ کنا گئے خدا ہے کہ بندہ ہوتی پجار ازاں بلوچ کو میں ماں پجار بیرک ماں انچے تو سمی چاکر وڑا تو نکن گے تو چاکر وڑا وقت نکنے گے تو نہیں تو کم برداشت تو بکا یار ادا تو میں گوشوں کہ چھ فرق دریو ایک مزے فرق تو نگنو کہ 20 سال یا 20 سیکنڈ ہے بلتی راجی یہ پیر کرا دنیا ہر اندو دمگا تی بلوچی چسکنے کے منی گے گوڑا آئی تہا اما سینس پیدا نہ گے اما احساس پیدا نہ گے کہ منی ایک راجی اسے منی قومی اسے کو ما بالکل جدا ہیں یہ بعض بلیں چیزیں کو امی چیز طرح لیڈ کانگو تی راجی سے متحد نمگا گو آ دانشوری ماں حیرانہ کے دانشوری تو کے نا بھلے آ یہ ذرا پرچہ سے
मिस कराऊंगा या पर्चा इग्नोर कराऊंगा कि एहसास बाज भले चीजें को ये नालायकी के तो अन्य दर्शन के अमा नालायकी से लीडरशिप की एक जगह न बा अमा नालायकी से के सियासी बाज कुछ एक जगह न बा तो आईनी नालायकी शिता बहर के वो कसूर ने एदा कसूर तही मनीगे ना एदा ये गप नहीं वो के बैर कया जोड़ कुता वो और बैर 20 सेकंड गे 20 साल गे एदा गपेशों के अमले तहा मन तो चेक निगे एदा मंत्र गप्पे गुशा ईरानी मकबूजा बलुसन तहा हमें जायदान तहा से गुंडू चौक स्कूल तहा से अल्लाह नजर से नामा गरंगो और कौमी तराना से जनगो बलूच कौमी तराना ये गुड़तर कहने बरगे तरह अमा एहसास है ना ये एहसास तरह मजबूत करने की है हमें हमें मैं कार है यार मारा मैं कार है ने कि वती चीजरा मा के मारा यूनिटी निम बेबा यार मा कंट्रोवर्शियल जोड़ जोड़ बेकने को ये मा जज्बाती गप्पा ना करने गया एक ग्राउंड रियलिटी ब्रत हमें एहसास मारा मजबूत करने की है आ से आ वादा बिल्कुल अकबर खान ने वादा ये बैक नबिता को बिल्कुल रास्ते गप्पे को भले नबिता को इसी मतलब ये कदी नबनी को कि अकबर खान ये न लूटता है कि मनी राज को एक जगह बीबी को आ एलिमेंट्स के ती राज को एक जगह बेका अकबर खान मरुची बीबी को तो तर से ख्याल है ये बैर कर से ये हेर जत को ये बैर करा ये होती फर्जंद जमील बुक्ति हेर न जाऊंगो पर तो गुशूं कि यार ये बैर के एदा मात्र मैं गुशों के यूनिटी में तो मा दृश्यम तो गंदग लूटे हुई या तो मैं गुश गए कि मैं सियासी लीडरशिप या मा जंगी गल के बारो बांगा ये आनी नालायकी है आनी लायकी भी को अगर यके लायक है और बाकी 4 नालायका आधे गप्पे को कि यके जोहत करेंगे कि हम एक जगह पे बा भले दिगे ऐसे नालायका तो आनी नालायकी है ना भले द्रोह एक के सब आने और एदा एक दिगे चीजें विषयों को तो जुबाने कसी नचड़ेंगे बोले तो चढ़ेने इता बैर का कसी नचड़ी बोले तो चढ़ेने इता जोग्राफियर कसी नचड़ी तो चढ़ेने अमोदा के तरह मगो माइनॉरिटी और डेमोक्रेसी तो का फर्क है इसी रियलिटी हुई तो अगर सरपद में बेगो और तो बुशुंगो ती बुज और पसो तो बेका पब्लिक करा यार अगर यूरोप शांजविस करना अगर अधीम रवि खुद का तो हमें बुझे तासला हमेशा नहीं चुपके था कि आया साइंस और टेक्नोलॉजी ता से बाज भले से जहते को अमा 16वीं सदी और 18वीं सदी तहा के मा ती इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से मैं और तिगो मच्ची याउदन ट्रेन तक न चीजें बित्ते का हमेशा के फ्रांस से तहा या स्पेन था अगर से मच्छी से मखुद तिगो मच्ची अमेरिका ती आजाद न बित्ते का और ना बर्तनी तुका आये मानवर की एक साइडेड बित्ते को मर्चे आये इन्फ्लुएंस करी एक करके कि लास्ट टाइम बीगो तो इलेक्शन में वास्ता आई कार पशकप्ता के तो बस इसे डिसॉल्व बेकूंगा आये काकले हमसे असेंबली डिसॉल्व करने गए बस तो ये चीज़ ना बाद में बेजाने आमुदा के मानवर किया और हम तो डेमोक्रेटिक एक स्टेट ही भी को ये फर्क में बेजानी को माँ यक्की चीज़ लूटी यक्के रंता को बाबा ना ये एवोल्यूशन है तो ये एवोल्यूशन था ये चीज़ रवाना भले ये रवानी था अमा कार के मारा से यकजा का अमा इल्म जान मारा रसद का माँ बिजीरे को यार मारा अमी का फायदा वती राजकुमार से जिरगी माँ बादे बिजीरे को भले कम से कम बारो बांग मकने ये कंट्रोवर्शियल मकने को तो माँ एक दिगी गुशंगो तो वादे गुशंगो के बहुत जोर पस तो गोड़ा बेजान को समीना तई सूचन चोच लोगों को के तो डेमोक्रेटिक मा जो उसूल बा आई सर तो बिलीव नकने बरात जी गुलाम जान तिका फहमे बुते और अम्मा यार बस तुम्हारा एक गुंडे वाली दिए स्पेस जो हस्ते यूट्यूबर लाइव रहो गए बस तुम्हारा सरपद है ना बलोच मीडिया जो हस्ते तो शेयर बुते चैनल सर लाइव चलाने गए जी मैं वास्ता मसला ना మగిన్ని మర్దం కేసు బుగానా యాక్ వేక్ మర్దం పేదా కనా को मां वेरा नो दा फजूल डिस्कशन बुगा मर्दम छे बाज बुगा वेल डन मैं बाते वना को हर स्पेस बनी यूट्यूब शेंग भी मुमताज बारे बुरजा मुमताज एजिया ये दोए के बयान गोड़ा मनी हैला एक कार से समीन आता दोनों को बस तो बेल आगा तो बेल तो गुलाम बेल मां डेमोक्रेटिक मर्दम ने मां एडो ने डेमोक्रेसी मनो को नहीं भाईजान सीधा गप्पे तचके गप्पे ए डेमोक्रेसी मां नमन नहीं
क्या इनको लीडर कहते हैं या कि तुम्हें फिर तराशी का नगा बीएलए यूबीए फिर कहते हैं हमला का नगाएं बीएलए कहते हैं एफबीएम बीएलएफ मर्दुमन चेस्ट का नगाएं गार का नगाएं याक नेमगे कहते हैं बीएलए संगत हो दोजवा कहते हैं दर नामा आउट का नगाया मर्दुम द चेस्ट बुगा जनक बुगा हां तो कुछ कहे कि जब बेर का यूनाइट को मसला यूनाइट नहीं थई बेर के यूनाइट का नगा फर्क न कपी فرق ये कभी कि तो वती अमा के हमें मखलूक एक राह दे a राह चुने हम विजन चाहिए ते वे विजन क्लियर नहीं तो एक बेरा के मैं कुत्ता की भी मनी यूनिटी है शर ने ये बेरा का तो मगरबी बलूचिस्तान है हर लोग है फिर मैं कहा पाकिस्तान बम्बारिया सज्जे बलूचिस्तान बंद भी तो ईरान यक दुकान में वो बंद होता ईरानी बलूचिस्तान है या तो मन कि अफगानिस्तान तो का यक दुकान बंद बुता कि हाँ भाई मर्ची कैसे कोयटा हा बम्बारी बुता इच्छु मर्दम जनक बुता ना भी ना बुता तनिंगसी ये ईरान तो के इच्छु बलाई मसला बुता तो यक रोज मन पेश बिदार के ग्वादरता तुरबतता पंजगुरता खुशदारता खारानता कोयटा यक जा गई हूँ यक रेली इधरता कि यहाँ पर से ज्यादा नहीं ईरान मखलूक जतगा ना भी एक चीज कि ना भी तो पर जोर चिया बेर के तुके को दे गए अगर तई बेरक कौमी है गुड़े एक कौमी बेरक एक इख्तियार मैंडेट ये तई एक पार्टी या रखे आदा था कि बेरक चस्प का अगर ती कौमी बेरक हैं ती मुल्क की बेरक हैं एक पार्टी या रखे शक्के या पार्टी इजाजत की कि मैं ये बेरक वती पार्टी वैसे लोगो ही बनाए नहीं और बेरक की चस्प के नहीं बेरक नहीं को पार्टी है भाई गप पेशे के बेरक पार्टी नहीं बा कौम मुल्की कौमियों बा तो कह रहे वती पार्टी वास्ते कौम बेर का इस्तेमाल करने वो जोड़ करने एक लोगो तो इश्तरन तो मच्छा छो नहीं ये तो कह रद्द देगा मना रद्द देगा वथा रद्द देगा कौमा रद्द देगा बाकी कौमारा दोस्तों को ने कब्रान फिर लगे थे वाजा गुलाम अहमदी कब्र फिर बेर के जिनके चीज जरूरत है वाजा गुलाम अहमद वतर बेर की हा बीएलएफ ये संगत है कहते हैं कब्र फिर बेर के जिनके चीज जरूरत है बीएलएफ वतर बेर किया बीएस रजा जहांगीरी या शहीद हमीदी कब्र फिर बेर के जिनके चीज जरूरत है शहीद हमीदी टेमो बेर के जिंद नाम निशान न बुता आई वैस न जानते के चीज आई मतलब इसे के तो छे जोड़ का नगाए ग्राउंड फरा तो एक चोने मिक्सचर जोड़ का नगाए ईशा मातन सी जान गने भले एक मिक्सचर जोड़ हुआ गए मगरबी बलूचिस्तान शुमाली बलूचिस्तान जुनूबी बलूचिस्तान तो सज्जे लोग सज्जे कंबानी फ्रे बेर कभी जहाँ भले वहदे के थई लीडरशिप वह बेर के फ्राड़ता या कि उसी के मसौर बुर्जाएं बलूचिस्तान है किसी शुज बुर्जाएं बलूचिस्तान है पता कैसे दो या में बेर कजूर का इस्तेमाल करना गा एक गप यक ने कुछ दिमाग के मर्ची ने बांध ने पूछी के हमार मतलब बलूच कौमे चुके भले तारीख है सदा साल तारीख है बलूच कैसे सदा साल ले जमीन से हुकूमत कुता जंग कुता दुनिया कौम ता चिंतगा ए बेर के नाम निशान नहीं मतलब मर्ची बेर कर तो मजूरती पज्जार गारी ये अजीब लॉजिक है ना ये समझाने यहाँ बलूच अकबर खान बुकटी 2006 मसले बेर गिंदग ना भी आई कर कैसे बीले संगत जंगा बंगो बालाच के भी बालाच अमरा के माई बेरक ना थी परचम बेरक नदी अकबर खान बुकटी अच्छे जैन तरे मर्दम बलूच कोमा न के पैदा कुता न के देगा के हस्ते 7 साल तक अकबर खान बुकटी उन्हें जैन मर्दम पैदा बुत खुद का सवाल पैदा करना नो आई केशर नजर तक वजह भी चीजें भी बहरहाल ए बेरक हमारे मकोमी भी के योक्का यक नामे चेस्ट कनक भी बलूचिस्तान बेरक है बीएनएम वाला गुशिमनी है बीएस वाला गुशिमनी है एफपी वाला गुशिमनी है बीआरपी वाला गुशिमनी है बीआरए वाला गुशिमनी है बीएलए बनाता गुशिमनी है दुरा के गुशिमनी है गुड़े कोमी नहीं कोम बेरक यक्की भी हर कस मजूरी नु अमा यक्के नु फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान है बलूचिस्तान के मुल्क के नाम है तो बांदर चूशे भी मामा कुरान नामा बलूचिस्तान के नहीं ओ जालवान वाला कुशी में जालवान नामा बलूचिस्तान के नहीं सरावान वाला कुशी में सरावान नामा बलूचिस्तान के नहीं गुड़ बलूचिस्तान है वो नाम वैल्यू शोत ती मुल्क के आमा वैल्यू खत्म बु तो मुल्क के वैल्यू कम से कम खत्म मका बेर कर बेल गुड़ कौमी है बुआ बिल्ली तो इस जो बाहर उतार चिया कन गए चार मर्दम जाके प्रोटेस्ट होता था अष्ट बेरक जता कि भाई मनी पज्जार तो क्या कुछ तो बेरक थी पज्जार कुजा लिखता कि तई बेरक तई पज्जार मानदानी बाकी वलिदजान मानदानी चाकर चाहिए चुकना गए चाकर बिल्ली का मारेश मसरन इतना शैतान का शर उतना हुदा जंत का शर मारे चित्राज ने बिल्ली कंते बरे संगताने बिल्ली ना संगताने ट्रोलिंग मका नो मा इच्छिना गुशा मचाना काम खा
संगति गप्पी दिला का बलमा होता चके साथ में सीधा सीधा गप करने की मतलब में बात में तो जाती बात में तो वश जी समीजन मां बस कसाने गप्पे के ना दा तो वतनिगो के बीएनएम बीआरपी द्रो कौमी गल हमें बैर का जीरा और पता तो विषयों के कौम कंफ्यूज है वादे के द्रो के जीरा शे मतलब शे या क्लियरिटी पैदा करना क्लियरिटी अतका गो धूमी चीज शे तो ये हम गो में स्पेस तहा के द्रो बारो बांगा द्रो एक जगह नया भले बैर के शिकल ताके बैर कर द्रो जीर गया बैर के जीर के तहा ये अमले तहा ये द्रो एक जगह है ना हमें चीज हमें एहसास मरा पैदा की हमा एहसास के ईरानी मकबूजा बलूचस्तान ताए बलूचिस गुंडी उससे में बैर का जीरी को तची रहो और दुनिया पिजारी को कि मनी बैर बैर के और हमें बैर का पता कराची था एक गुंडू जिसका के मनी बैर के तो बिजान के राज को मिता ये एहसास से पैदा भी तक कि मैं एक अलग राज्य गया हमें चीज दीम तर बरी है हमें चीज तर दीम तर बा और अमोदा एक शैतानी कसी होता के ऐसी सर बादे सूबी भी मुशा के ये वाली चीज में भी के यूट्यूब या देखे चैनल बे इजाजत था ठीक है ना कोई ये तई स्पेस है तई बे इजाजत शी करगुदा निश्चिता तो मुतफिक है मुतफिक ने तई तई हक के भले बे जो सुपुरसा शिंगो तालान कने गसे स्पेसा देखने बरे ये शरे हमले मनी हला ने और अगर कया कुत्ता चाकर कुत्ता चाकर बादे ये करार अमदा बिदारी होती को ये शैतानी होती खत्म बिका तो जवान है जी मिन्नतवारा ಮುಂದಲ ಚೇತನ ಮರ ತೀವಿ ದುನಿಯಾರ ಯಕ್ಕಿ ಒತಿ से याद करता माइक दृष्टि कारण मरा दातಗೆ ತಚೇಶ ಮಾತಿ ಕಾರಣ ಎಲ್ದೆ ಪದಾದಿಗೆ ಯಕ್ಕಿ ದುಮಿಯೆ ಅವರ ಮೈ ಓಡ್ ಕೊಡ್ತನ ಕನ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಕವತಿ ವಾಸ್ತಾ ಚೀಜೆ ಕನ್ ಮಸला नाही मायुडे वलिजा एवढे माची सारिया दिसता मा पिगे ना शमा कसाने मा 2012 हमें दिसता 2007 दिसता 2009 हमें दिसता मग 2000 कवले मर्दे पे 2 4 5 6 दिसता मग 91 96 दिसता 86 दिसता ये द्रा मन दिसता गा शमा गिंदगा सारी हमें वडबूता हेच फर्क न बूता हमें संगत गप्पा ऋषि समीला नाथ गप्पा हमें गप्पा जनगा हमें वड मरोची न बूता मरोची अगर 20 साल सारी हमें उड़बूता 10 साल सारी हमें उड़बूता 5 साल सारी हमें उड़बूता मर्द में फर्क रहता ये दिखे मर्द में हमा मर्दों की मरोची 2012 2011 2010 हमा मर्दों हमें उड़ कुर्ता हमा मर्दों मरोची तारा नजान है मरुची कस्त्रे संगत की मरुची आई उम्र 20 तो 2 साल 20 तो 6 साल 20 तो 4 साल आ नजानंत केवा नजानंत आ मरुची हा मोश आई जादगी रे कहे मरुची हमें की सरकार है मरुची एक हमेशा संगत कुशन के जर्नल आर्थिक नवीन नाम कहे मानदगी रे कारी ये हमें कार बुनियाद है एरकन होके चाहे कसी मन्नी कसी चाहे तकलीफ भी कहीं भी हर कभी भी ते हमेशा जगह दिए रे कारी आरा दूरकम आरा ये रकम तानु नालायक अंतवती कार करता नुतई ड्यूटी हला से मंदिगे के कारण आबल केंच पा 76 लायक तेरो तकड़ा भी के में कारा देमा बेबा ये कार्य कहने मरुची मरुजा कार्य न माने कना चाकरे का अंदिगे संगति कंते या समिला नाति कंते हर का कंते बरुस को वास्ता ये कारा अम्मा हट्टे बा कनगा मरुची कनगा ना बलोच को में मनी याद यारा मन तारीख नवा नम किताब नवा ನಂತರ मंत्र तारीख पेश नक ನಂತರ तारीख सोचना कि तारीख ब्रो मवती जिंदे गोशे उस्कुन गया गुशी चम्म गिंद गया गुशी ये मनी गिंदगा मरुचि हस्त नो मर्दम पर मनी जानगी है अहता हमें नाम सरा मनी नाम सरा चाकरी नाम सरा समीउल्ला नाथ नाम सरा हमें मर्दम अहतगा आ मरुचि बदल बूतगा बांदा हमें न बंदगे कहाँ है आनु मर्दमा हम पार्टी बिजा पर्चा कारी दे मा पर्चा हम मर्दमान हमें इजाजत दा आ मनी कारण है तई कारण है दूमी संगत कारण है
वती मर्दम हम आमनी जिम्मेदार हम पार्टियां क्या हमें मर्दमाना कि हम मोकला दें शुमा ये कार अफिकन जब तक मन एक पार्टी मेंबर ना मैं एक पार्टी ताल्लुक नदार माँ एक अदना एक हम पे चपरास्ती भी चौकीदारी भी एक पार्टी आ पार्टी मना इंचुके गलती सरा मना पिकशी मना हेच पार्टी वास्ता मकसद नेस में बांधा पार्टी नामा बिगिरा या दुहमी पार्टी नामा बिगिरा माँ ये पार्टी हमने चौकसा में दुहमी पार्टी अब पता चक्का बेरे दें कि ये पार्टी चोशे आ पार्टी चोशे ये गुना मनी ना लायक माँ वती ना लायक दुहमी सरा शांक के दई माँ कार्य कुर्त नकनी माँ कार्य देमा बुर्त नकनी गुना माँ वती ना लायक चेर देगा कोशा कनी वो दुमी पार्टिया खमा कसी जोहद कन कौमे वास्ता कसी राज वास्ता कार्य कंते कसी कार्य दिलमा नगी नोकी कनी कसी होती वसवा का कनगा उड़ा मा आवनी दुम्बा कभी उड़ा ये मनी जिंदे ना लायकी वा माम भी मा वतरा गोशा मंदगी कसी नामा गिरगाना पता बांदा दा संगत गोशा मत थाव गोशता पिलानी रा मा वतिया गोशगा मा एक पार्टी मान चुगोशगा मा वत गोशगा दा कसी मना जा कसी चाहे ना जा मसलन गोशा ما أدنى يك كار كوني بوتا شو بطور چپراستی ما کی چیزای بده برا اودا سرکا ای با اودا سرکا بس خلاص हमें कोलम पावली डाके क्वेश्चन दिगे चीजें क्वेश्चन हंचे मकार कोने एक पार्टी वकत बूता पार्टिया के मना गलती करता या मन गलती मनी चीज दस्ता बूता या पार्टी संगति दस्ता गलती बूता अच्छी पार्टी मना कशी गुना मन तनगी मनी जुबान आई गप दर रेक पिला पार्टी मना कशता मैं पिला पार्टी बूता इंशाल्लाह ये तक क़यामत तक मैं गप्पा नगुशी गुना मनी ना लायकी बूता मावती नालायकिया पार्टी सरा या यक संगति नालायकिया या मनी नालायकिया ma party na magira ngura man kawmi dushmaniya ma wati dushmana ma wati ama आवो के नस्ल दुश्मन माँ हमें चीज़ एक अप्पा जना हर संगत पे समझी हर संगत ये मकसद नहीं क्या बांधा पार्टी है अभी या पार्टी अधूमी पार्टी आ रहा या पार्टी आ रहा या कशी आवती नालायकिया चेर देगा कोशा मक वो हमें चीज़ें कोशा फिकन कि माँ हमें जो दारा शोने ओडिया मदीमा बिबरा अगर गो मदीमा नरो माँ हम दा वोश्ता तो निश्चित कनन ओ यलजा हत्ता यलजा बिबक्शे माँ हमें बिहार कुत्ता स्पीकर हत्ता माइक्रो लाइट नेस्त माँ चोर मोबाइल लाइट बंद बूता बिबक्श मंतरा नदिस्ता मिन्नत वारा यलजा त्रवशत جی درود دیوان کماشتونه تو واشه جوڑه ناکو سلامته خیریته ناکو من جسته کنا گنج زانه چیه گنج گونج والله او تهلگی ما تله تهل واده والگوشن دپه کنه مردم دپچون وی فظاهر بيبل كم متيمبارن پدا وش او بين بله پا دigi حلوا زانه چیه حلوا alwaya ware atimba da وش بي پدا घंटा रन पदा ताहल भी سر پا گنج نام گرگا یا حلوای نام گرگا مردم دپ تحلیه شیرکن وی نبي نبی نه گره چه لالا لند او ای گنده فانتسی ورلد ها مرلوگ بارن در بیت ما هر کسی ना बले इनका विपक्ष है मैं गप्पे जना बले बले हर चीज मांग बशी हम और बुदगी और मगोश है جی हो تو میں کماش ہے تو میں رہبر ہے اچھا مردم نبادیں बले तो नहीं समझी नहीं गप्पा بلا سمجھے تو قربان مندی گا پا حجبہ دلا نہیں آرہا تو کماشی ہے تو ہر سے اسے چاہ سر چاہما اچھا ما لوٹا کم گاب بجنا ہوں داوت انٹرپشن نا کہ گونجے بھی یا کہ حلوائی بھی مردم نامہ بھی ندب شیرکن بھی ندب تحل بھی پرچہ ما زہر بھی چاہ کہ حبرہ چاہ کہ ناراض بھی ہر کسی حبر ایکٹیولی گوش دارا گلوٹی سرپت بو گلوٹی آئینی پرسپیکٹیو ہمانی آئیڈیا آئینی بزان سرپت بو گلوٹی اور پدا کلیئرفائی کرنے گلوٹی کہ بابا ای پیم نہیں ای پیم ہے نونو کا اگر تو تر نونو کی گون تر چوک کی گون تو دکانی دی مگوزے ہما کہ ہین کا ممتاز چوک ہا
من زانك ممتاز جانا چوكاست چوك كيونا بازار رو چوكلو جريت مشي أبا من أي توي أبدي دراسة أتيمة توي ندي جريت بدا واشان بي بياكي جريواك بچوكي جريواك با واس يعني بحبر كنا आपे में बूतना का كما उती राहा उती रहबांदा उती हस्ती उती वजूदा इस दस بدين कि हर कस के बिया वजह नो इधर नूकिन चीज़ें درات که بیاد دنبه بگردد مردم باید مستری اما پیکچر اپ چارید می مستری کنسترکتیو ابجکتیو چیه مشمه ابجکتیو مشمه میشن آزاد بلوچستانی وطنین فلگ یک همچین چیزی که ماره یونایتد کرتا یک پرچمی چیرا اوشتاتگی کردانی پرچمی اکی گجرانی پرچمی اکی پنجابیانی همی گنده سپیتین و گرینین و پدا ماهی و ستاریش بیر کرتا که استار بعد هیتلر همه سیمبولوگ بیچه که ناتسیا این پرچم همشه نما همی چیز لوٹت بوشن که don't make a joke out of yourself انگریزی اوشن تے ہوتا joke مکنه don't make a joke out of us pahabar kana kas kar harab nabad symbol national symbol shin chizna ke hini ya ke washne भी change bika maluti qomi nahi mabade hancho ke hazarani hazar sal mehergar age shoma chared 21000 sal mesh civilization ta hama time yak mehergar ro مش هستری civilization چون قومی که اینکه واحدی تاریخ ببید به دنیا تو که اگه هستن گل درگیج بیارد من غلط پروف کنه همشه مش کاربن دیتد بیت کنه تا همه واحده بلکه پیسر ترا گورا واشما که یک بلاهی civilization یک بلاهی history یک زبانی یک کلچری هست و تا نباید چوکل کنی ورا جهل بورز بجنین و irrelevant irrelevance بیارن و ادا disrespectful or unconstructive gap بجنین و تی وحده و تی تیم بزوال کن دیگران تیم با constructive gap همی بود کرد که زی جنگ بوده مشمه لحتی سرمچار شامیر بوده گم و تی جانش قربان کرده گم فدایی بوده گم و تی جانش پاوتی وطن قربان کرده و 200 خورده گجر آگیشتره جتا بلکه همینی استیمیت کم کن چک ما تنیوادی نیت پید نچارتا گیا که نوکی حالی ها مردم همی حالانی سر همی چیزان سر گپ جان و گیشتر سر پدی بید جنگ مشم ملک و همی جنگا و همی دردا مردم بیماری تو و همی مارش تا و تی جهده هما جدان که یارا دیم تیرا ببرد که مکتی استری بکن تی قدمان تی سیت بکن نہ کہ بھی گویا دیگر جنگ بکن یا کہ بیکاریں اور بے مطلب ہے بر انسرا خبر بکن پلاحتیاں یا بر بے مطلب ہے بر نہ پرائے میننگ ہے شاسے بلکہ دیگر ایجنڈا یہ شاہ دیگر رجیم ہے نا یعنی کیسے پاکٹم پر کرنے گئے وی ڈونٹ نو منہ زانے مارے ایویڈنس ہم نہیں بلے موشن کے نبادین چھوبی بیت وطا وات کاؤنٹر میں کنے دوجمنا کاؤنٹر کنے مش میں ماستریں هستی نیستی هستی مشم زبانند مشم کلچر مشم سیویلایزیشن ایج مشم دستا روگاین مشم سرزمینش مشم دستا پزوری برگاین پایپ لاین آرگو ایر کنگاین دنیا توکا مشم سرزمین مایند پایپ لاین مان کنگاین اویل گیس گولد ڈائمنڈز ادراج بلوچستان توکا درائگا مایند پنجابی یا گجر پیتے نہ کیش بلوچستانش در کنتبا ایشانی سر گاب جنگ لوٹی مشمے ویلتھ مشمے نیشنل ویلتھ کے دو زگ بر گئے پنجابی تو گجر تو ہمائنی ہمیں چودھری سرپراز باٹی ہمیں چودھری رئیسانی چودھری بیزنجو ادگی ہر اولاق کے کر رہے اوشتاتے گا ایسٹرن بلوچستان شہرنت گو ہمیں پیمین ڈیتھ سکوادا ویسٹرن بلوچستان کمو انگا بہترین پمشکے اودگی پی سرترا ہمیں چیز گجرہ شروع کرتے گا تو ہمیں لیسن گجرہ پنجابی داتے گا کہ بھئی شما چوب کنید ای پیم بلوچ کاؤنٹر کنید پنجابی ود نہ جانتا گجرہ پرماتا
Gajarin miniti masterin dojmen. Gajarin masteri dünya masterin dojmen. Gajarin to gajar dünya masterin dojmenit. Mashmara doing mol counter kanak lutan bale pa word per rep ko pasab kanak lutan. Tanke mashma buja bebani. Har wahdi ya gajari maya mara wanap makant marot. باجا ما وقت مرو تو پدا ما آگے رانڈا پیچھے پانڈا بھی بعدين هر چیز سره ما اکټیو ببین اوتی سوشل میډیا بی اوتی پالیټکس بی اوتی پالیټیشن هر که هست چی گوشند بعدين کلیریفیکیشن بلوتیم جاشی که الزام تراشی بکنی یا که دنبا بکپیں یا که برنامه کوشش بکنی آگا کنسترکتیو جست کنگ نبند محلوک و جواب داد نکنگ را آینی کم سر شک کید بلکه یک تو جستی کنه و جواب دن تو کلیرفای کن گون تو ربزا تو یک حزمتی کو پوتی راجا که تو آر جست کو و آئی حزمتی کو پوتی راجا که آئی کلیرین جوابی دا کنفیوژن اگرا نیمون نبید مردمان سر الزام تراشی و بنامی نبید بلهان تو که یکی برو راتا خبر بکن تو یکی پشت خبر بکن تو ایش ای پهمین چیزا مروچا کس باور نکن محلوک نادان نہیں ستار یکی ده بیه خبر بکن 24 گھنٹہ گوشانتی گنو کی چی کنه گئی چی گوشا گئی اصلا انشا ہما مردم جند کاریکٹر کوشن تو که انونین و شکین و مشکوکین گب جا مروچی زمانک تو کا مروچی علم زانت زمانگی یا که گوشی ما من نزانا ہمیں ناکو بلوچ اندنشتا گوشی که تو چی گوشی کالن پاولی انگریزی گوشی من کالن پاولی خبر کنه کالن پاولی زبانا بچا ایسی مطلب نہیں کہ نا انگریزی نزاند ایسی مطلب ہجبه نہیں انگریزی نزاند اوات انگریزی نمانی پمشا مسکری کنه گائیں جہل جنگیں چا آراوتی بلوچیت دوست رہیں آراوتی وطن دوست رہیں اور آئی انگریزی ہج مطرح نہیں ہمیں پیمے مردم وطن پرست بھی ہمیں پیمے وطن دوستی بھی منی اللہ شاہترین چاکہ وطن فروشت بھی اوتی وطن اوتی راجا اوتی قوما نقصان دا نا کو پہلی لوٹم باز وحدوں گے میں مہربانی میں نہ تو روان جہالا کا مکاروں ہست انشاءاللہ پدگی گزارش میں دیوانہ ہوربا زندہ باد بلوچستان سلامت بات ہے الجا منت وارنتی سلامت بات ہے پہلی مروٹ ما وچے تا ما وشبوتن تا سپیکر ما دیرن تا اتوارنا وشکتا لا سلامت کا سلامت بات ہے پہلی ہما جاگا مردم لوٹی مردم خدا نواسطہ غلطی کا غلطی ما کنا مسنگتانی کسی چیز ما دل آزار بھی کدی میں دفعہ ہنچین لفظی درکے کولے ما گنجے وڑا تکو گنجے نام گے کسی دفعہ بلکہ شر نبی میں دفعہ میں شوانگی دفعہ بند بوجشنی نا سر پدا بلے ایر شما منتوارا سنگتانی کہ باز وشیں وڑی اگاب جو شاید ما وط وشیں وڑ گب جت نکن چوا کہ ما وشیں وڑی گب نزا آنتنی ودی ما سکہ کوشاں کہ نوکی بزانا سنجیدہ سنگت بھی آئیں زانتکار سنگت بھی آئیں دا شرین گپ بھی جنا مارا تسلی بھی دیں بس سے نہ کہ مرا دیے تنز و شگان مرا مجنا شگان زمان کا مرا حشکہ کچھ دوستی نیست کی طرح پنتی بھی جان دشمنی نہیں کی طرح تنزی بھی جان مہندرا یہ بلوچی وسائد تھی اگر کسی تنز دن طرح گنا آد دشمن بھی دوست ہمیں طرح پنتی دا یہ بلوچی وسائد تھی شگان انہیں تنزان بلکہ انچے مردی نا شگان گوشنتے بیتار گوشنتے بلوچی بعض لفظہ کہے ہما کسی کی جانتے گنا دشمن بھی ہما کے دوست بھی اپنتی اترا دا کہ یہ کار تا ساریہ کرتا اترا بچہ ہی نہیں اسی مکنو یہ کار تا 4 سال ساریہ کرتا 10 سال ساریہ کرتا اسی اترا ہیچ پائدہ نہ رستا ہیچ شرین چیز تی واسطہ دیما نہ تا اسی طرح نقصان رہتا ہمیشہ دوبارہ مکان اشرا وشان پنت
मैं goshagna shuma hami gappa sharri mudiya goshtakane sharri mudiya hami gappa diye maartakane कि हम आदती मबी ये इल्लती भी हतम भी इल्लत इल्लत रोग आदत न रो इल्लत बीमारी कसरा गीत पदा एलोदंते कसरा माल नेस्ते पदा मालदार भी कसे मालदार पदा बेमाल भी शनो शनो इल्लत बलूचिया आदत हमारे कसे कंते गुणा आदती भी थे चमाता होती आदत मका मजबूर क्या होती एक होती आदत मजबूर भी नौशा بعد ما هرچ کاری سے ما علت وڑا یلدا کنا عادت ہما کارا پکنا کہ مارا فائدہ بھی بلوچ واسطہ فائدہ کہ ہما ما عادت بھی بلوچی میں عادت بھی بلوچی جوہد میں عادت بھی بلوچی راہ و رہبن بلوچی رواج میں عادت بھی نیک بلوچ خلاف بلوچ کہ حمایت تگپی نے آبائد علت وڑا حتم بھی بیماری وڑا حتم بھی ہما مالدار بھی ہمارا بھی روزانہ ہمیں چیز گیرو چکا مارا چی پائے رسی اور ضرور یکی دے مام بگوشا منی خواہش وڑا گپ بھی لازم مان دا گڑا اسپیسا یک منٹی نشتنک حقیقت منی خواہش وڑا گپ نہ بھی نا و نکننت مارچی بوشن کنا نکننت شیوا کرکا وتی خواہش ہے گپا جا وتی زانتے گپا جا منی زانتے گپا نہ جاؤ ما وتی زانتے جنی موتی اگر زانتے وتی خواہش ہے گپا بھی جنی ادھا یک سنگتی گپنک شو منی خواہش یہ نہ منی خواہش مشوانگی حیوانی ناصر پدی موتی وڑا وشن چوما گوش یہ گپا من نہ منی بڑا عشرا گوشن شون جاہلی شوانگی ناصر پدی عشرا گپا بجنی ضرور تو منی وڑا یہ گپا بجن یہ گپا بجن بڑا یک سنگتی آئیدہ نندی گوما دیوان نکا منت وارا سمی جا و غلام جان شما گپی هست بڑا گپ جنے گپی نیش شما منت وارا بڑا ما کسی سنگتی جہلا کہت گپی جا مارا دیگه کسی که پابندی نہیں ما کسی را گپا نہ وشتارے نہ پرچہ یہ گپا جنے یہ تو ان بھی حرکت تو ان کا وتی یا کا منی یا کا وتی یا کا وت ہچ فرق نہیں بلوچ یا کا بلوچ وت ہچ فرق نہیں استے منا ہچ مسئلہ نہ ہرچ گپی کسی جنتے وتی زانتا وتی فکرہ گپ جا ماں سرپد بان نہ با منی مسئلہ ہے منا یہ مسئلہ نہ کہ ہاں منا زائے مدا پرشتان برزا دیم مدا ہمیں کارا کما کا پرشتان برزا دیم بدا ہمیں سوجا پکان کہ بایشانی بارے پیس وطین دیگیری ہمیں گپا مرا برداشت نہ بھی باقی دیگه ہرچی گپ جنا مارا مسئلہ نہ منتوارا جی ما لوٹے گا تھا کہ ولید بید بردا دی ناٹیکل فائلز اور سیکھے گپ پہ گیا ایسا ہوتی گپ ہے کو بعد بنے گپ ولید کن گیا ما لوٹا ہوں کہ آ انفارمیشن کے ما اسکوڈرن نے اول سرا دے گیا ولید یہ بات جوانے چلتی گیا بھلے بیش میں قسمت کے ایسے معلوم سرپد نور بازی نہ کہ شرع بحث چیوڑ با اور چیوڑ ودی گپا لے کنک با آئیمن بدقسمی دے نو لگانے ایجے احمد کو سمی بلوچ ہم دے اور بندہ تا سے بشم آباد جوانے گپیر کو تا ہوتی واقعہ بعض غور طلبہ دروچز کے بشم ہے کا اور ایجے شروع ڈرے برے تو سے مارا کو علم آگے بدے کو یار کوانٹم فزکس سے حوالے سرا اور ولید جان کا بردہ بیٹھے تو جی ولید جان اسپیکر ہے ولید توار کے غلام یا را آواز دات غلام جان منی توار تو منی خیال پیدا کہ بلے مسئلہ ایشن کے سپیس جو سے یوٹیوب جو سے لائیو رو گئے نو گپ جنا گران ہے صحیح ہے یہ میں سرپرز جی میں سرپرز تھا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے میں سرپرز ہے یار یہ بعض سنگت
نالaki مردم بعضی انچے ہستانا میں کرا میں نا باقی جہاد صحیح والا مسئلہ ہے جو چاکر کو سگا ہے نا جو سنت آئر جو سکر مذاق زور گئیں بلے یہ چکم وہ مطلب اس کہ جو ایک پاسنجر جہاز بھی یا کہ جو جنگی جہاز بھی نا یہ جو روا کے بعض فرق کستے نا بس کریں اسرائیل سے ایک جہاز ہی رو گئے آج نیگے بچے درد کا یا کہ جو سنتے بن گوریا نے چسوتا پدا اگر ایک پاسنجر جہاز ہے تو ظاہریں یہ روٹ سیدھا جو سن جوڑن چ پتا عراق کا چے یا کہ سعودیہ چے برزا چے روتے سیدھا جو سے ایران تک گزری لیکن جنگی جہازی تو گڑا ٹیکنیکل ایشن کے یہ روٹر استعمال کرتا کا گڑا یہ مجبوری ایشن کر یہ تیران رو گئیں ٹوٹ کرنے گئے تیران تو کا گڑا ایشن کے ظاہریں وہ تھی ہما کہ انٹرنیشنل واٹر ہستے ہیں یا پر انٹرنیشنل واٹر ہوتے ہیں انٹرنیشنل واٹر کو چر ہوتے ہیں جو علاقہ چر ہوتے ہیں نا علاقہ جو سن پتہ ہی اقبا جو اسٹیٹس سے آؤ تو پتری آج بعد پتہ جو سن تئی ریڈ سی یا کہتے ہیں ریڈ سی یا بعد یہ جو سن کجا کہتے ہیں پتہ عربین سی یا کہتے ہیں عربین سی یا پتہ گلف آف عمان کہتے ہیں پتہ پرشین گلف کہتے ہیں ان کی چابار گر رہا ہے پرشین گلف کے سربی نو جو سن پتہ چاباری ہی سراؤنڈنگ ہم درسی نو مطلب اس ایرانی ٹیریٹری شروع بھی نا نو واپس آر ہوتے ہیں تیران بھی جو سن پتہ تقریباً من ایگزیکٹ نہ جانے 100 کلومیٹر ہے لیکن 100 کلومیٹر بھی ادھر سے بھی تقریباً پتہ 1000 ہے وہ بھی کم سے کم 1000 نہ بھی 700 800 تو بھی آرام سرا یہ کوسٹ آتا کہ تیران جو سن تیران تو کہ دور ہے نویشن کے ایک ایئر کرافٹ ہے وہ برو پتہ جو سے وہ فائٹ پہ کہاں پتہ عربین سی اور جو سن پتہ ریڈ سی اور اسٹیٹ پکابا اور جاگے سر برو دیں تو یہ پوسیبل نہیں نا نا ٹھیک اب سے یہ بالکل جو سی سے مزہ ہر اسپیسیفک نقش بھی جہاز تیل چو اللہ نا نو کہہ رہا ہوتی مطلب ابھی بلے ایشن کے آئے چیز جن سرپد نہ ہے نا کہ جو یہ چیز ہستے ہیں کہ کم بعض مسئلہ ہیں آئیے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہستے ہیں تیرانے کے راستے ہستے ہیں کوان تو گئیں آئی جو سن اچھا ایک چیز میں ولی جان ایک چیز میں سمجھنے کو مطلب اگر میں رد نور گیا میں ایک نیل ڈگری سن ٹیسن میں ایک چیز اگر تو جانے تھی یہ ایسٹرو فزسسٹ ہے امریکن شہری ہے ایسٹرو فزسسٹ میں ایک لوگ چارت گا وشیوں کے اسپیس چا مارا سے دینے کے زمین اچھے اسپیس سے فاصلہ کرنے سے کو اگر اسپیس سے فاصلہ چا زمین کرنے سے کو تو یعنی کہ زبینانچے یعنی کہ زبین سرا اسرائیلانچے تہران گیش دیر بیگو بجائے تیس ایز کمپیئر ٹو سے ارتھ ٹو اسپیس نا شو ہی بریا یار تئی تو بعض جو سنچی سائنٹیفک سوال ہے بلیشن کے جو جہاز جو بالکا زمین سرا ہے نا سسٹمیٹکلی مطلب زمین عمودہ سے ختم بھی عمودہ فورس آف گریوٹی ایسے نا گریویٹیشنس ختم بھی نا زمین ہے تو آؤدہ جو اسی مطلب اسی کوڑا زمین ختم بھی جو جہاز جو بال کرنے گا نا ولی تو فزکس ونتا گا نا ہمیں جس میں ترانچے ہم کنا وہ چکر کہ میں ترانچے بھی کنا شما سنگتا چو مکنے سویپا چاکر ہمیں چیزیں داوا بوتا یک کی دومیرا گپا نیلی ما گوشتا ما دا دیوانی جتا ما دا وط پو اما کولی گپیا بلوچی ہے مانچی گپی جنا کسی گوش دارا شما سنگت یکی گپ بجنے یکی دستا تستکنے منزلہ شترین گوڑا دومی گپ کنے شما برداشت یکی دومی نکنے آوشن آچون کئی چی ونتا چی نونتا مائی جستا کسترا نکنے نا شما ہرکوتی زانتے گپا کسی جا کسی ہوتی نازانتی ہے جا کسی جستے کا شما ہما گپا گوش داریں پتا ہر کسی باری بھی آگپ جا ناکو جی ولی جا یا کسانے معابری کی نا ناکو بشار تمہیں کماش تمہیں واجہ یار عبری تو کہ وشے جوان ہیں نا بچار یا سنگتی آت کا فزکس بارے عبرائیں
وا نظام کی فزکس سے جن چیئے نا نو ما ناکو جان ما یبر نکین کے لسے اچھی چیز ہستان کہ آج اس سے ہما دنیای ہما علم نا انسان ہما کومن سینس سے آئی بارے انسان جس سے ابر کت کھان صحیح ہے نو ولید بلے چاکر جان دیگه گپی ناکو هسته نه ناکو نه ناکو تا جان یک ما تی انچکا ابر گپا خلاف منی بھی ناکو گوش جان دار نا نه تو بختاو سرپت بلے آ گپ نه سنگت خلاف نه نا بلے شما منی آ خلافہ گپا نگو ہما گام گپ خلاف کدی نہ کنے آ سنگتا زیے روچا بار بار مناوی جستے کو بھئی تو چی وانتا نو مری نہیں چاکر تو ہمیں یار جنگت نا کیونکہ جنگ تو ہر دے غلام کے من جنگن نه ہمیں بس بلے جنگو منا جیڑا ہمی کرے تو گو یار من توگے جنگن یتھون نا من جنگن یتھون ماں ہمیں سمپل جستا ہوں کہ بھئی تو فزکس آیا ونتا تو جستے فزکس سے بارے ابرائے تو جستے کجا اچھی سرپد بکتے کہ چیز جستے یہ رنگ آیا تو مطلب نوٹ کا صحیح ماں فزکس کا مطلب تو زانے سر پہ میں جستی ماں میں کنگا تھا برادر جس کو تربتانچے سے عمارت گیشہ دی رہے یا تربتانچے سے اسپیس گیشہ دی رہے گا اچھا کر منی ابروش کن نا غلام منی ابروش کن تو اسپیس چی روشے صحیح ہے سوال ہی نا صحیح ہے اسپیس چی رتوشے اسپیس ہے ہمارا کی ڈیفینیشن ہے آج چیزیں تئی نیم گا اسپیس ہما کے آ تو زبین گریوٹی انچے کے درکے اچھا گوں آئر تو اسپیس گوشی گوں زمین تو زانے جی متر گوشی اچھا منا ایک چیز بگوش کوں کہ منا گوڑا ایک چیز بگوش کئے دیر ترے ادانچے عمارت یا تربتانچے اسپیس تو غلام غلطی مردمی یار گتا برات منترین چوشن نا میں تو یار فزسسٹ کی ہے یار منی برات منا پتہ تو فزسسٹ کی ہے تو ہستے ہو یار ترنچے میں خطرہ میں جستے ہیں نا مطرح میں وشان کہ زمین گریوٹی تو کہ گریوٹی اب رہا ہے نا صحیح 9.8 میٹر پر سیکنڈ صحیح ہے کی گریوٹی تو اب رہا ہے تو انچو زان ہے کہ زمین نے اما جولان کیا تو برو زمینہ کے تو آدھی چاہی کی جنے آدم اما کے زمینہ کی گریوٹی ہے گریوٹی جسے اما گریوٹی تو اسپیس تا محسوس کرے کہ زیرو اما گریوٹی بھی اما گریوٹی زمین تہا تو یک کم پوائنٹ یا سر بے آدم گریوٹی زیرو بھی مطلب دو سوال ہے کہ اسپیس چی یار اسے تو ویکیوم ہے اسے آدھے جس سے ہم پارٹیکل جن نیستے ہیں صحیح ہیں تو گوشے چی نا چاکر ما اسپیس کولم پاولی سر نا ناکو ما زان تو سرپد نبے نا ما زانگام ما کہ انچی ما سرپد لفظی نبی انچی ما ہما گپا سرپد بھی ما ہمائی ناکو جا گوشداری ما ہمی ابر آیا نا من گوش گایا کہ یہ سنگت جستن کھایا ادا جستن وطلی صاحب ابرکنا ما زبین کورے کو گپ نکو ما زبین کورے گپ نکن گیا ما سیدھے سمپل ایک سوال جس کو طرح رہا یار من طرح ہمیں گوش گایا کہ بختاور تو لفظی چیزاں سرپد نئے تو چیئے بیس کریں گو ما یار صحیح بیس کریں گے گوڑا ہمیں تو سرپت بھی کم نہ ہمیں دوستا ہے کن گے نا تو جس گوڑا تو بوش نا یار غلام بختو بیس مکھن گو منترا ہمیں گوش گاؤں کہ تو اچھی مردمی کو بیس کرنے کہ آئیگی ہمیں بیسے کم نولج واسطے من نوچی کہ ماں جس سے زبردست مردیاں یا من کرا ہمیں نولج واسطے نیستے بلے ہمیں بنیادی ہمیں نولج واسطے بختور مرد ہمیں ابرا جا ولید اوشی کہ بھئی اما اسرائیل اما جیٹ کے استان ایران تا بیائن برو آئی تیل کتا صحیح ہے پدا ہمیں نشتگم بختور فزکس سے جو سے مارا پاٹا پڑھائے نگا ہے نا مطلب آخر چی کھنگا ہے مبرات خیر سنگت ہوتی آورن دیم تر ببرا پڑی ہوتی ہے نا تیلا مانگ کنے ہمیں فرشتہ آسمان رو میں پسا نہیں جستا کرنے مارے کائم پس شما آوانی جستا نہ کریں فرشتہ تیل نہ کٹا پدا کائے ہم پسا ماو مانا وتی نہ شما آج جستا کدی نہ کنے شما ایک سنگتی کسی گپی جن چاکر یہ گپ مقصد نہ ہے شما مہما سنگتا ہمیں مرادا ہمیں ماسکوارا نزادا شما ہمائی دفاع کو سنگت یا گپی جتا تیل کٹن نہ کٹن شما ہما چیز سرا بحث کنے ہما فرشتہ ارشا رو ہمیں مرد ہے ہما سنگت ہما ابرے سر اوشتا تھا نا ہما گوش دار ونی گپا گوش دار ہما ارشا فرشتہ رو آئی تیل نہ کٹا آئی راشن اولاک نہ کٹا پدا کہتے ہیں رو تم میں پسانی جستا کا پدا کہتے ہیں آرا شما نہ گوشیں کہ تو غلط ہے یک سنگتی 1200 کلومیٹر غلط ہیں
ولا مردا كارشي كوك شما بساني جستا پرشتا ما برزا ديم دي نامردم كي بدا نامردم برن شما كي جنده پسا يعني ديگيره نامردم كي ها نامردم كي ناكو ام دا اولا اكشف سبيسا نغشت مرا نامه بگر نا چی مسئله نامه بگر كي بلا ہمیں کہے نا گدروشی اچھا مرا گو ماو دیگه پدا کئی بڑا گدروشی نا چلین تر نگوشتی ناکو منا گوش دار چاکر منا گوش دار منا اسپیکر بٹن گونے من داشت کنینگای یہ ایٹم موتی حکومت وطبین دلا مکنے معذرت مرد ہما دروگا مردم ببندی مان چو آئی وڑا دروگ نہ بندی کہ اسی طرح ممتاز گشتا غلام کے چاچے در زادک آئی پچھے دروگ ہے بس منا ممتاز نہ گشتا من ممتاز چونا گپی سرا منی براس ہے ماڑی کرتا بلکہ نہ گپی چیزیں مایا خلافا بلکہ گپی جتا آئی منی خلافا گپی جتا ہے مسئلہ نہیں بلے یہ گپ منا ممتاز نہ گشتا یہ گپ منا دیگے سنگتیا گشتا ಸಂಗತ ಮನ ಅನಗೊಷ್ಟ ತರ ಆಗೋಷ್ಟ ಶುಮ ಆಗಪ್ಪರ ನಕು ಮರ್ದ ಮನ ಆಗೋ ಶುಮ್ಮನ ಮನ ಗಪ್ಪ ಆಯ್ತ ದಿಗೆ ಸಂಗತಿ ಗಪ್ಪ بالکل گوشی قصہ شما ہلاس کو ما گپرا اما دیگه گپی اور غلط تے نا جو موتی جانتے نازانتی گپ جا مگو اما وتی جانتے یشن کہ اما جانت یشن ماجد دیما چیزا سرپدنا ما ہما گپرا جت مرد گوشی قصہ یارتے اڑا مرد بوتا مردارا زاہگے بوتا بڑا مردا تا جس کچھ سوال کچھ من جس تی توزانتی زاہگتی جندے وتی پرشتہ کچھ برزا جس کچھ تک میں تا ہمیں مردارا بگوش تو یہ بڑا زان ہے کہ مردم ارشا روا جس تک نہ کہاں کوئی پیسہ وتی ہیں دیگری نو یہ شراش ما سوال نہ کنے تو وہی تے چون تی پرشتہ ودا روا سربا تئی پرشتانی کا سپیڈ شک پیسہ واسطہ جس تک نہ برزا رو شما شاید جواز نکنه په 1200 1300 کیلومتر په 400 کیلومتر 5000 کیلومتر 2000 کیلومتر 1100 کیلومتر 6000 کیلومتر 8000 کیلومتر شما ایشی جستا کنه اگر همه مردارا 600 کیلومتر سرا 700 کیلومتر سرا یا 4000 کیلومتر سرا ایک چیزیں دیم دا تک آرا یہ اوڑن چیزیں ہستے آرا راہ چیزیں اترا آرا تیلا پجائن تک اما نہ کہ اما سائنکل تیرا کٹا موتیاں پیچھے تا دور دیں پتہ ہمارا دیگه رسائی نیستے شما ہما گپی سنگتی گپی جا وتی جانتے گپا جا شما دومی بحثا پدا ہما بحثا کنے منی جندارا ہمیں من نہ کہ وڑے سپیس کا جانی نہ بحث کسی واسطہ ہاں کسی جانتے وتی گپا بھی جا من نہ جانی وتی گپا جانی میں وتی گپا جانی ہلاس کندگی کی سنگتی گپا جا شما وتی پگوش دار شما سمجھا کہتے شما کولم پاولی شما جانے کہ دنیا میں اس کنے بھئی یہ وڑا تا غلط ہے یہ وڑا 1 میٹر نہ ہے کتیل نوا منائی کڑن بوتا ہے نہ بوتا آرندی گپی نا شما نو یکی گپ کنی نو کہے گپ کا ولید گپا ہے بلے ولید تی گپا آسر کا نو شما را اجازت منی گپا زوری اگر نہ زوری منگوڑا بند کنی پدا ایجے ہتا ما یک چیزی کلیئر کنم لوٹی ناکو جان اگا تی اجازت ناکو نا من درکن روین شما کی دیوانه بیم تر بره نہ نا ما نہ سے در کا تو ور یا رو ترا اسلام مطلب تو نہیں اس منتر مسئلہ جانا میں ارو بری دیگه سنگتے نا گپا بھی نو ما شما شا یکی ارو بری اما نخی گپا ناکو کنا مرا گپا نہ نا ما در کا رو اس مسئلہ نخنا میں ما نخی ما 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 نخی نا ما ناکو بویدانا یکی کسانی اورا من کئی آو دا گدروشیا ای ورکو کہ بھئی ناکو آرا منا گوشت یا گپا نو بل ما گپا جنی ہرچی گوشتے بس ہے نا نو دیما ما بر ما مک گوشت ما وضاحت کو کہ بھئی وڑا ابرا پرچتا اسکت روا یم منٹی من نگو اسکتا نا گپا بھی جان یم منٹی چی مسئلہ ناکو اچھا منگو آ گپا نو مجا نا ما میں وضاحت کو کہ 1 میٹر 1 کلومیٹر بنا یم منٹی چکا ناکو کروڑ یم منٹی اگر تھی اجازت اگر نہیں گوڑ مجال روی او اسپیسا جی درک کا ہے یم منٹی اگر اجازت ہستے کہ مردمی ابرکت بیکام اگر نا تم نے میوٹ کرو جوان میوٹ کرنا صحیح ہے درک کا ہے گوڑ اسپیسا جی مسئلہ ہی نہیں بلے مرا بلے سنا میرا ڈوٹ بلے تمرے سی جذباتی تمرا میں نا اڑا من گٹا جذباتی دا نہیں ناکو من جذباتی نہیں نا بلے اشن کہ تو ادا یا کنچی ابری جا کہ تو وہ کہ اما چی والا ابرا نا درزادہ والا ابرا ما اما جاگیا گدروشی اگے صحیح ہے اما جاگا جس گدروشی من جس کو ما یور
بالکل جا که ای جستن که اول بودتای ممتاز نکتای جستن که همی ای نادر کتا صحیح و نادر ناکوال نوستا بلکه مارا گوشتگی منا گوشتگی ذاتی والا صحیح ما یہ بر اما جاگے گوشتگا تو نوشے بھی یہ بر تو نوشتا تو جستن آ جاگے اچھنا گوشتا یہ نه ورنائی بله میشه هرچی بیتا باقی حالا نه نه ہمارا ناکو ملا یہ ورنائی کتنے نا میٹر رہا ہوں ناکو یہ ورنائی نا بچا لفظ ید جاگے تو غلط تے ون ترا گوشی نه اگ گدروشے ما غلط نا ملک گوشی نا اگر ملاکانی سپیٹه یا گوشه نه ولیده سپیٹه ما ولیده من جسکو گوشی نا ما سنگتا غلطی جس نکو غلطی گپا بیجا منگو پرشتانی شما جس پکسته چکه سپیٹه روان چکه سپیٹه کہاں ہے ما چیزانا پرشتہ شرعی سوال ہے ویسے سوال شرعی نے یہ چیز منظانا برال ہاں تو تو فزسسٹ کی آپ ہے کو تو بگوش زانو کو فرشتہ چکه سپیٹه اکا مردن تی زانا علاوہ غلام جسته آمدن ما اندوکا سے آئی یا درستن ناکو جان ناکو تی علاوہ غلام جسے آمدن اندوکا غلام آمی سرپدگو کہ جسے گدروشی منع ہوشگائیں صحیح ہے سرپد بوی نبو ناکو گوشته نا تو آمی چکه سرپدگو تے مثال منع مردم ہوشگائیں گپ سرابو گوشته نا غلطی ماں ما بودائی تو ماں آمی سرپدگو تو منع ہوشگائیں نا صحیح یار عام چاکر آ گوشه شو یا شو گوشته ما که یہ ذکر اترا بھی نہ کریں گے نکن تو آدمی مسئلہ تھی ما یہ یہ ناکو ذکر بھی نہ کریں گے لا آ بریتے شو شو تو یہ پیسہ گپا کر گے مثال چیا صحیح نا بلوچی نو یار فرشتہ نہیں چاکر گپا تو آ بیجا گپا بلشتے تو آ فرشتہ گپا کر چکه پرچا کر سپیٹه گے روان ماں یار سرپد گو آ ابریتے گپا تو آگے پرچا یگو کر گے مگر یار میں بلوچے چاکر بلوچے نہیں آ لفظ گپا تو ادا یا پرچا کن ابریتے گئے ما ہوتی ہے ما نا غلام جان چاکر فرشتہ چکه سپیٹه روان چکه ٹیم روان سر ابن برزا غلام نظام بھائی فزکس سے مائر ما وسے کہے چاکر چاکر میں دے بکشی کو ما بر چاکر ما برزا ایکسیز جاتا ہوں تو اسپیس جس کو کیا اسپیس چی بھی گو نا تو ما برزا جاتا ہوں ما ترا ہم ٹیم کو تھا وہ شو شکار مشا یہ ہر جگہ کہ ہمیں بڑا چکن اما وشا لوگ تھا چکے بھی کو سکتا ما وہ نوٹی بوائے وشا نا یہ نہیں یہ نوٹی بوائے چیور در کے سرپد نبی کو کر کے جی اسی سسٹم میں آسان ہے اسی سسٹم میں آسان ہے اسی ہم تیسرا پتا اسے ڈاؤن لوڈ کریں تیسرا دے مدئی یہ آسان جستی یہ آسان وانگ نہ لوٹی اسی طرح وانگ بھی ضرورت نہیں اسی تو شرک برزا ایر کرتا ہے وانگ نہ لوٹی ایشیا وانگ ضرورت نہیں یہ وت طرح کلو میٹر گوشی وت طرح یہ چیزاں نہ گوشی وت طرح وت ہما یک جہازی برزا بال تو ہما جہاز کنیکٹ کم وت گون طرح گوشی یہ جہاز چک کلو میٹر پلا ملکا رو یہ طرح وت گوشی اڑا چیز ضرورت ہے بحث سے کنا یا دہمی گپا ہمیں مرد ہمیں جہاز چمدا بالک سری لنکا یا کولم پاولی آدی ملک کئی بنا میں چائنا بالک یا دیگه ملک یہ چمنا بالکم پدا ننندی شمی ملکانی شما نام اگر چمشن سرا گوزی برزا دیما روتے ہیں اسی کلو میٹر ترا گوشک ہر اجاگہ تر ضرورت مام بلی شو آنگی ما ہچ نزانا ما ایشی بارا منترا ترا کلیئر کنا گوشا ہنو منترا ڈاؤن لوڈ کرنا جندہ تر ما نام ہے تیسرا دیم تر وقت تو زان ہے تو ہمشی ڈاؤن لوڈ کرنا ترا وقت گوشی یہ چیز کرا 1 کلو میٹر ہے 1 کلو میٹر ہے یہ سپیڈا برو 1 کلو میٹر ایک سفر کا یہ سپیڈا برو 1 کلو میٹر سفر یا ہم مردم سوار میں 1 سپیڈا ادا سر میں آ کے ہم آچوشے کولم پاولا 1 سپیڈا سر اسی بات سے چه ضرورت ہے اسی جستا منی وڑی شوانک زانا وڑا شما کی اسی نزانی وڑا شما تنگی نہ ونتا دیے ناکو روشنی گندک کہتے ہیں نا فرشتہ گندک نہیں تو وہ فرشتہ سے آئیے تو کچھ بات کریں فرشتہ نہیں ہم نزانی کہ نا ایچا اسی ہستے اسپیس فرشتہ نہیں ہستے جی ولی جان تو بےبوشو منا رہے ہم کب سے جی ولی ولی جان تو جان کا کب گپتا پا یہ جو ہستا غلام جان ہونا سنگتنا پا دلائے کنا کسی ما سپیکر ہستا شما مزاق کنا گا منارا مزاق کنا بے بات جان سنگتا جے بدے جی ہوں یہ جو جان تای نعمت را وشت کنا دلائے مکنا ما مسکرائی کنا گا اکا مزاند کرنا ما ایوڑا مزاند کرنا ملے ما ہمیشہ کی کولم پاولی جازنگ سوار بوتے ہیں مزانا یہ چیز مرا ملی نا رہائش نیف یہ چیزی مرا رسی نا ما ہوشوانگا ما اسر چارگ منت وار سنگتا السلام علیکم شما یار منی لو کشے میں سخت دکھیاں یار کجا شو چاکر جان پیار محبت شما رات شما زار برائیں تھیا نہیں شم کرا نندا کو واشنے آئی ہزار کم شما زار کنا خیر
درستان شما سلام گوشه شمارا نه واشن جو هر وقت ترندز ما بیچ مزاق کندگی چیزی شما گپا چی مسئله یعنی شما گپا مسئله نہیں وہ گزار گئے بیتنا ایٹو یا کہ چائے گرا دی یا کہ پتہ روتی بسکوٹ ہوا یا کہ گوشت دار گئے انچو شار نشو کدی کدی فلم تو کا چو پارٹ کا مسئلہ نہیں شتریں چو ہر وقت ٹرینڈز بھی گئی چیز ضرورت ہے مسئلہ ایسے کہ میں بلوچی دیوانی شما بڑھتا ہے اسپیسا سار کتا یا کہ فرشتہ سار کتا پتہ لاتی ما نوکی آواز گوشدار گئے بلے کوہنی گپا نگوما پائل کے پوچھتا بیک گراؤنڈ نوکے مچھے چالو ونڈو نیستا چار گئے نا ہمٹی دمٹی نا دانا چیئے نی کوہنی نوکے آواز پیدا گا کوہنی گپا نگوما کوہنی آواز عشق مچو گاڑی توکا تھا چلو چالو لالا لینڈ فانٹیسی لینڈ ہنچین بلے گپا بخیر کوہنی بلے آواز نوکی نیا جو میں وڑا ماں چو کیٹرا زیادہ رہی تھی اسپیس میں بلے آتی جوست تھاستا نا حقیقت تھاستا واقعی آراست بشتے بلے یا گپی ماں یاد وغیرہ کہ ماں ایدا نندو کے دا تقریباً بلوچ 20 کروڑ بلوچ ہے ماں نمائندہ نہ ہے نا تقریباً دنیا تو کا مچاری نہیں چکماتے پتہ نہیں آکے کہتے تو 20 کروڑ خیر میں اندازہ ہی جتا یار ان جندہ مچن ہے 20 کروڑ آیا کہ 10 کروڑ آیا کہ 5 کروڑ آہانی نمائندہ ماں ایدا نشتگیں آنا ہے اور باقی آہاں کے یک منزل یا سرکنگ لوٹا سرمچاری شکلہ یا کہ سیاسی شکلہ میدان کارا ہے وہ آہانی آواز بنگے مارا ایک موقعی مل تک یہ پلیٹ فارم ایکس ہے یا کہ سوشل میڈیا میں آہانی آواز بھی ہم چیزیں دیما بھی بریں ہما آکارا کراتے میں آہاں ڈسکس کرنے ماں وقت ادا آکارن تو کا باز کھم ہو رہے سرے اور دیکھے لاتی چیز ہستے مردہ حقیقت بقول آسانگت ہے کہ فنٹاسی لینڈ تو کا مارا رو فنٹاسی ہم روگنائی یا لالا لینڈ روگن لوٹی گوڑا ماں بچار ہے حقیقت آگا بچار ہے حقیقت پسندی بکنے گوڑا نا کمو حقیقت پیسترہ ظاہر بھی تا مرچا تروپش ہے نا غلام احمد شہید بھی اسا زفر دارات خلیل دارات کھنی ڈاک نسیم در کے دیگر یہ کہتے ہیں مثلا سیاسی پارٹی انچوش مانتے ہیں نا کہ یہ نہیں کہ واجہ شو سیاسی پارٹی نہیں ہے تو ماں ایوڑا ایک امو خیال بکنے واجہ نہیں گوڑ سیاسی پارٹی نام نشان نہیں تو یہ چیزیں بھی مارا چارگ لوٹی ایوڑے لالا لینڈن تو کا مابے ماں ایوڑے فانٹاسی زمان تو کا مابے نا کم کی شرری سرا چیزاں مردم عقل سرا خیال بکن گاب بکنتے ہیں کہ واجہ کنیس پارٹی جنیس نی ماں حقیقت آگا پسندی بکنے گوڑا ماں درستی چیزاں ہما فیکٹسان گوما گاب بکنے نا یا کسانے اگر ماں چیزی بگرے مثالیں بھی دیں کہ 11 اگست چلو 908 وادک بلوچستان آجو بیت آئی سرا کس حملہ ناکن سرے ایران نا افغانستان آئی سرا حملہ ناکن بھلے پاکستان پتہ کہتا ہے اس طرح حملہ کرتے ہیں یہ گپا مردم بہیال مبیتن پتہ 950 تھا ہمیں پاکستان ہمیں چونڈے کے قبضے کو ہمشہ چونڈے ایران میں باقی میں یہ چیزیں ہم بچار ہیں کہ ماں ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ عرب فارس ترک افغان ہند و بلوچ یہ ایریا سے نمائندے درست ہے نا نندو کا باشندے آدھے کسانے قوم بات ہے ہستے ہیں بلے آہاں کے ملک بھی تک آہاں کے یک باؤنڈری بھی تک ہمیں مزنے قوم آنا نی مائی باؤنڈری چی دستگ وستگ عرب ہوتی دستائیں ترکاں ہوتی دستائیں او بغیر فارسا ہوتی دستائیں نو دیکھیں نوکی نے درد کا گایا اسنتے پنجاب نے ہمیں آٹکا کو میں زمین نے بنیاد ختم کو تک اسی چیز سر میں مسئلہ بیتگا حقیقت میں بچار نہیں کدی بلوچ بعضی جگہ جب تک ہوتی زیر اثر کو تک کدی بلوچ افغانستان ہے حاکمان رہا بھی تک کدی افغان بلوچ دو ایران حاکمان رہا بھی تک زیر اثر بھی تک بلے یہ مسئلہ مسائل پیسرا موجود بھی تک البت انگریز اما آئے گا چرن سرپت بھی اما یک مسئلہ پیدا کرتا تھے نا بارڈر مارڈرانی درستے پدارات شمائی بارڈرانی مسئلہ حل نہ کتا آگا پاکستان بلوچستان سر حملہ مکتے مگتے نے شما چی ہوشے یہ چارے قوم پیسرا موجود بیتگا یہ مسئلہ پیسرا بیتگا پتہ ہم آوڑا حل کتا کتا یہ نہیں کہ حل بیتگا کتا مارا یہ چیز فیکٹسان کو مگاب کن گئی گئے مارا چار گئی گئے کہ واقعی میں کہہ رہا بنیادت مسئلہ چیئن
بل ما اشياء يلدين دارك هما فانتسي تو کر رہے ہیں یا کہ لالا لینڈ تو کر رہے ہیں بقول پلانی سنگتی کا نام نہ ہے ما چائنا میں کر رہے چین ہے امریکہ میں کر رہے چین ہے ما ایران چکنے اور کپیت ما انڈیا میں کر رہے چین ہے ما ہر ملک کے گندے یورپ مورپ میں کر رہے چین ہاں تو ما ہمیں چیزاں تو کا پترکا لگ گیا نا تو مارا یہ چیز کرنے کا نلوٹ تھی ہاں وہ سے کتاو بزانے وہ ریالٹی ہوں بزانے وہ حقیقت ہوں بزانے کہ ما چیئیں آوڑا ما بے فانٹیسی لینڈ تو کا مرو ہے نا میں حقیقت ہمیشہ سیدھا اس طرح ہے کہ من اشار نہ من اشار ہم ساہگان گوما مسئلہ ہستان تھی نا افغانستان ایران گوما مسئلہ نہیں ہستان گتگا بنیاد اچھا ہستان یہ نا کہ ہنگی مسئلہ بنیاد اچھا ہستان بھائی تی آزدہ اگستہ سے وعدے کہ انگریز کے دار کہتے ترا آزادی رسی یہ آزادی کا سالب کان تھی گا تو یہ بھی دیکھیں مسئلہ ہے تو فانٹیسی لینس تو کا مرو ہے دیکھیں ایک چیزیں ماننی گندگاں ہیں میں بلوچ ہاں اللہ ہاں جنت نصیب کا دوسرے پرندوشیں بالکل سکے مضبوطی مردم بیتگا شاہ کی کتک نگوشیں کہ ظالم دیما ظالم ظالم بالکل گجر ظالم نگوشیں ظالم نہیں بلو سارا ظلم کرنا ہے واقعی اس کے خلاف آواز اس کنگی گئی آیا یہ بچہ سنگت کی بیتگا شانی وتی کا پانگا گوشت بتا رہے گوشی میں کے ہستے مثلا ہمارا بارڈر سرا ہمارا جنگا ہے ہمارا آئل گیس چیزیں میں پیٹرول ہے میں کاروبار میں کریں گے ہمارا چیزیں نفت ساخت گران ہے ہمارا آئیا نئے لگائیں ہمارا جنگاہیں پروش گائیں ہمارا حقوقاں دے گا نہیں تو میں ہمیں واسطہ مائی اتی قدمہ چسکنا ہے ایکسٹریم اشوتگیں قدمہ چسکنا ہے یا آہنی وتی گپن تھے تو اسی مطلب بشیں کہ آہنی جند بھی ہمیں ایک گپ پائیں کہ بابا ماں وتی ای حق واسطہ جنگائیں ای حق واسطہ ہم چین کریں گے وہ ایک چیز پتا بھی ماں آگا بچار ہیں بعض مردم مرچا پیدا گا یہ اوڑے گوش گا کہ ای ایشانی نام جیسے کہ جیسے عادل کتگے میں ڈائریکٹ روا مان کر رہا کہ دوسری شاہ بالکل نقشن قربانیاں آہاں کے ایک جذبہ ہی بیتا پرچہ جان دے گا آسان نہیں کجام واسطہ داتگی چی واسطہ داتگی آئیا ماں گپ نہ کنا کہ بتگاں ایکوں ماں ایک ڈیفرنس بھی بلے جان دے گا آسان نہیں مردم ذات کا جگہ موت ہے ادھر روا گو وہ جنگ کرنا کہ شانی شجاعتا شانی بہادری سلام میں بالکل سلام پیش کرنا شانی بہادری کہ ایسا یہ جگہ پترتگان ہو جنگ تو بل وہ چمنی براتا میں خون ہے نی بتگاں آہنی اما طریقہ کار ہے یا کہ مچے ماں یا ڈیفرنشیٹ کچھ کرے یا تو کا ڈیفر کچھ کرے اور چوش کی مزان ہے کہ میں کر رہا اگاں ہنی بازے مردم ہنستے ہیں تو آہن کے رگا بکرے تو بکشے بابا کہ جو پا چیشنتے ایشیا بمب ٹوپا اگر آوتی دین ہے مثلا آگوشاں کہ ماں سنی ہے مارا سپریس بھی گائیں مارا شیعہ ازم سپریس کن گائیں مارا ہوتی مسجد تا نمازہ نئے لگائیں مارا مسجد بنائن کا نئے لگائیں یا کہ مارا سپریس کن گائیں میں چکا شیعہ کن گائیں تو بمب ٹوپا انسرا تو دینا ہوتی کہ دیمروی کو تو نہ کرے اجتیاد کا اور پتہ راجی آجوئی پا ملا ہی گرگا نبی یہ ہم سیدھا ہی گپ پہ یہ چیز مارا بالکل کریکٹ کن گئی گئے بالکل ہما کلیئر کٹ بقول سبغت اللہ و شاجیے گا کلیئر کٹ گوشو گروٹ تو کہ وعدے راجی جو دے کنے تو کہ خون ہی دے تو کہ جان دے گا ہنچے بہادری بتکا کہ مانتی نماچی شنتے 1% یہ نا 0.5% تھی 0.5 نہ بلکہ 0.000.1% بھی تھی بہادری ادھا آت کا نکنا تو کہ جانا دے گا مقصد سیدھا کا درستے قوم تے امرا بھی یک مردمی بیوقوفی بیتن بوشتے کہ تو آگا مرچی یہ جان داتا پر آئے گا روتے کیسے نہ اوشتے بلے تو ہوتے ہم ہنی بچار راج چیا اوشن قوم چیا اوشن قوم یک آئی تو کا درستے اکائی ہو رہا نا آئی تو کا ہر مذہب منوگر ہو رہے نہیں تو کہ یہ رنگا رو ہے تی کجام ثابت رہا ہے تو بچارنا ہمیں چیزا تو ہمیں واسطہ کہ یک کلیئر کٹ بکنتے ہیں چیزاں ہوتی گا بالکل راہ سیدھا اس طرح بوشی کہ ماں ایشان یہ اوڑا مچے کر گا تو منی حالا بیوقوف ہما حبیت کے یہ چیزیں خلافہ برو اور ماں ہنی سیدھا بلوچ وشکا کہ بالکل بہادر مرد ماں بلوچ میں چوکا میں براتا جان دے گا بلے مقصد کجام واسطہ دے گا کجا نامہ اکار رکھن گا ماں سیدھا اس طرح ہنی بکشیں میں کر رہا گا یا کہ اسے کہ طالبان بچار کا تاچت امریکہ اوکے بابا طالبان بنائیں تا کیا وہ طالبان چپیسا 90s چپیسا افغانستان یک مچے امپرری ساوا روگا بیتا یورپا چ دیم روگا بیتا ہنچے اندازے روگا بیتا آئیے ماڈرنٹی انگریز جرمنی تو کبھی آبی نہ بیتا طالبان آت کنچو 5 سالیں تباہ و برباد کو افغان قوم افغان تباہ کو تو یلدا
हर टीम हर चवाड़ा मर्द में बेथे मजने सुपर पावर बुशी दहशत गर्दा डेक जनते चगले दाते परचक दिमा खस उस्ता तनक हकीकत गा पबसे आइसे पूरे राका में गरान शामा में गरान रस्ता करन बिगर ये बनाती है चीज पता हर टीम का दिल उशी मर्दवानी सुपर पावरानी ये बाबा एक मुझे मजहबी चीज दी इशी दहशत गर्दी में जननी तो हाया तो हंची चीजें लोटे बांध रो तो गिफ्ट तो जाकर गेट बराबर को हंचुक तालिबान वड़ा बांध रहो चके कहते बाबा ये दहशत गर्दा मजहबी दहशत गर्दा ठीक है तो हमें वास्ता मारा बुनियादा च राहवती क्लियर कर गई है ये ओडे जोहदे के कन गया मजने कुर्बानी जाना च मस्तरे कुर्बानी निस्त है बात तो जान कुर्बानी देगा ये गोड़ परचा ये वती चीजा क्लियर न करने के बाबा मावती मुल्क के कौम वास्ता कन गया तो मर्ची ऐलान बकंग मावती मुल्क के कौम वास्ता कन गया क्लियर काट बगोशी मनी मुल्क के मनी कौम है बलूच राज है हर मर्द में हस हर मजहबा चक ताल्लुक दारिते हैं हर रंग और नस्ल के मना या खारनिस्त हैं आमेगो होर बितका में जंगा हवार बितका कसम बखुदा हर मर्द में कहते हैं शन खिलाफा आपका माऊल मर्द में खिलाफा रहो बोले मर्द क्लियर कर गई ना असरा कौन धोखा देगी नहीं फैंटेसी लैंड तो का भरेगी नहीं बकोल बरातेगा लाला लैंड जिंदगी गुआजी नहीं नहीं तो बार माँ दिल ग्रेवक भी कहते हैं जवान नहीं रवगा चवान तकलीफ हम भी बरात भले मकसद मकसद बाद शर्तर भी मर्द में वो क्लियर भी ताकि बनुच कौम ये वड़ा शशो पंच तो का माकपी मिन्नतवार सलामत बतवली जे तरह गप्पी हस्ते बड़ा मां स्पेशल आस्कना जे तरह गप्पी हस्ते गुलाम जा अगर वाली चीजें कुछ लूटी कौन ما بس अम्मी शेमन तो इकरा दियमदा हम इसकी तरह तो दियमदा हम इसी तरह दिखे कैसे ये दो साइड ना बाज नमूना का हम इस तरह दोस्तों चीज मिलना मैंने थोड़ा नकुल जन माँ हमें के एजिया को गप हमेशा के हमें वड़ा के माँ वती राज को मैं कार असल हमें बेग लूटी हूँ के वह शुनित देख के वती गप्पे तहा वती पॉलिसी तहा बिल्कुल क्लियर भी को क्या जो पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान तहा से बलूच जोहदकार बलूच जोहद बलूच तहरीक बिल्कुल वाजे दुनिया दिमा क्या वती मुल्का लूट गए आ कब्जा अलासी गप्पा कन गए आ दुश्मन उशे के मनी सरजमीन के तो गिरता मनी सरजमीन अच्छी तरह आवती आज़ादी बहाली ऐसे जदोजहद करेंगे ईरान हम मैं मुल्क से कब्जा कुता मैं राज मरुचे ये लोग ये एक चीज से महफूज ने ये जिंद महफूज ने अब बिजा ये वजन से महफूज ने कि आ कब्जा करने बिता गुलाम जोड़ करने बिता आवती सरजमीन सरावती राजी फैसला कुतना का वती जाती फैसला कुतना का तो बिजा क्या गुलामी आमाचे आइए ना ये नस्ल है ना आओ के नस्ल से महफूज बितकुत का अगर हमें बड़ा बितको तो ये हालत अच्छे दरा गए से रामशे राजी बलूच राजी से तहरीक के बलूचिस्तान मुकम्मल आज़ादी तो ये चीज़ हमें चीज़ स्पेशल गप बिकने को तो जो है वो तो मजहबी मजहब इंसान है और रब्बे मामला है आइए तहा ये रियासती पॉलिसी तो जोड़ करने या जो या तहरीकी पॉलिसी जोड़ करने मनी है एच कशका तरनबा को तो हमें से मैं कार बैग लूटी को वती राजे दिमा वती में कप्पा ले एयरकन लूटी को मैं कप्पा एयरकन लूटी को कि ये मामले हैं कि गजर मारे वैसे जन गए आज शिया बनी न जा मारा आ गजर बनी जा आज शिया में खातरा बनी कि आ वती मर्दों वती को इंटेक्ट बिकंगो और हमें करा से लेबनान तहा करेंगे हमें करा सीरिया तहा करेंगे वो आ वती के एक मैं एलीट एस्तिगो आ वती इससे मोफा दे वस्ता ये कारा करेंगे बलूच बले चीज़ बिजा कि आई जान से ताम मैं मावतर सुन्नी शिया ता मैं रेगो आ गजर वती गजरा से गजरे चीज़रा ये पॉलिसी रहा ये तारीख रहा ये कल्चर रहा ऐसा तोप गए ये गजरे ये इधर मामला से सिला कौमी है भले मजबे लिबादे तहा ये उतर कवरअप कोता वो और आ कवरअप आयर फायदा देके मौत कवरअप मकने ना ये जगह मजबे चिक ये तई जेड़ा तई सरजमीन बलूचिस्तान है इधर कोई से
مذہبی تو کہ توشوں کے مکہ و مدینہ یہ لبریٹ کرنے نہ رکے تو تی راجہ لبریٹ کرنے روکے تو وتی قوم آرہ وتی قومی مفاد تی محفوظ بھی گو آؤ کہ پدریش تی محفوظ بھی گو آؤ کہ نسل تی محفوظ بھی گو ہمیں وسا ہمیں خاطر کو جوت کریں گے یہ چیز اگر میں سرپت بھی گوں سرپت بھی دے تاکہ آؤ کے وعدہ ماوتی آپ پدری چاہ یہ گجرے پالیسین چاہ محفوظ خود پکنے کو اگر ماں میں وڑا سنی اور شیعہ تہاج بروئے ناموتی کلچر محفوظ خود کنے ناموتی زبانہ ناموتی راج قوم آرہ جی براس Netwara samigata taga rapitra gast si netwara ngula ma بس నాకు kaudabarte تو ఆమె చేస్తే జార్ జత్ కి మా బంది కన కూడా మాత్కు మగం తిన్న వార్బా تو ganche space مدام بجنه اصلا شک تو سکه شارین ٹیم بیوتی space چالو کتگا کشکر لاتے ہیں space چلا گا آٹھیں با کہ من نشتو منی وسط فضولتا مات کن تایی space مچارتی space نمبر 1 space یا تو درستیں سجیں سپیکر آنا موقع دا گپ کنگے تو شارین کنٹرول داشت space ایچ شدو پلانی space نیوٹو جرجر نایا صحیح نا بابا ٹھیک تی بعد میں نتوارا ناکو اٹھوں تو کہ space جنے معلم تی space کائیں speakers دور ہیں او تی چاریں گا پانکنے او ایجے باز واشنگ اپ کو مکمل ایٹرستان بلے ایجے مدام ناکو انچو speaker ابو شاریں اپ کا واشیں وجہ غلام جان تو منا بخش کے ایک جاگے مان چکا مو برزیں آواز اگا پی جبل کن تو دلات توڑنا بخش سلامت بات ہے پاس بلوچستان آجو بات پاکستان مارک بات netwara سلامت بات ہے سنگت سلامت بات ہے بس ہمارا ہمارا چیزا کے مرائے کو ابھی بچہ ہے نے ہمارا گپا ہمارا مگوش منا غلام جانا باقی ہر چیزا مچ دلانا کنا ما انا میں قوم اگر مروچی میرے گا ہماوانی بدولتا ہے ہماوانی نام اسرا میرے گا کہ اگر ہمانی نام اسرا کسی گپی جان تنزی جان کس سے کاری بڑا مارا برداشت نبی آکھیں میں ماسا میں گوہارا کسی آوانی سرا تنز جان کس سے کاری بڑا مارا برداشت نبی کہ مروچی سار وطرا دے گا قربانی دے گا ہما نامانی سرا بڑا ما آوانی عزت سرا آوانی غیرت سرا بڑا آوانی کسی نام آگی اشائی اولاد من غلام جاہچ دلا نکنا سلامت باتیں درستی سنگتنا اللہ با اٹھیں انشاءاللہ پدا یک جاگا اور سلامت باتیں مہربانی سلامت